Weshilizi watukufu waheze mbawa za matangazo raza hundani rezabonze siku walewe yinu riwono masulaha ritengeleye ya muhafidhu mzamani wa heshesi wa shangazija mwenye baraka Said Swali ikawo wanyinde makamu rais hadaraja ya ngazija waheze janibu kinyumenez rijuwao kaya hakaharenge shehiri shabili shaho chaguzi waho rais wahe daula wakoja na raisi azali usikwalewo inuri wono masulahari hadisi hamara ya saya badara wona Ibrahim Mzimba na makamu raisi Muhammad Ali Swalih ikawo wanuwanru wa siasa usikwalewo inuri jaruone rishie fikra ya hema makamu raisi hadaraja ho opposition gouverneur mzamani mwenye baraka Said Swalih rijueze fikra zahe juma hawa ya siasa na maisha na akiba iliyo hunu masiwani hususan de hawa nziro itonyangu bahata emakungumanyo ya kilemengu wa wanaoneze haki za kibinadamu no wafanya deklarasyon waonesaye hawa ivuma wao haruma aru ya Komori baada monano mwinji wakayawona guverneri mwenye baraka na Muhammad Ali Swalih ikawa wanuwa tenda ze janibu kinyumenez wafanya mahadisi wone movance presidentiel kwa jalewa na mahadisi waona na wone raisi hamara ya satena kwa jalewa na mahadisi ye raisi hapara makamu raisi Muhammad Ali Swalih raisi waheze janibu kinyume nezi mahadisi hamba ya mkini hambavi shati pia shangabo uziro ikawo ngabo point kao kwa jabeliliana yonde sababu ritengele yao guverneri mzamani mwenye baraka Said Swalih makamu raisi waheze janibu kinyume nezi yarunisha ya fikra ahe jumwe mahadisi namna ya henda no monanu wa Muhammad Ali Swalih jumwaye hawa namna yono masula jumwe mahadisi yanu ezakir nezatukir ya ribenuli ye hauraji ilirijwe fikra ya hahe obane mahadisi ya rudia o wakati hiyo nde jori nikesha baha siwanruloban ikawo haruma radio ya mbeni nga GRTV nga sibadzima na El Arif Juma haruma Mitsami FM nga sibadzima na Kifia haruma ye Facebook nga sibadzima na Alimkubwa na Alhadhuri Mbaye o pande wahe Facebook tena haruma zenzia za international sibadzima ne mwananyasi Ali Bakar Enwar nane mwananyasi Faisal Sule ikawo yingu wakili ye RTS ya homjini Deben gouverneur mwenye baraka Said Swalih gouverneur mzamani nga wena mrongo iluri jimrisize jonde shabaha yahe masuala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abo hada nindo rengesho bahalinu riboshe marhaba jitihadi mlenyu harma matangazo hensi hatu rijua ukayanga sina mudabano matangazo ya balofia sha hajitihadi zahanyu binafsi mrenge lazima ya ukayanga lazima wa Komori wajue ezilio harma hensi hao roa lohum danir wa lohum wange lazima rengesho ba amanda hicho rimbochile marhaba uhusu ezilio harma hensi wa Komori pia ngwajuao ya ukaya baadi ya emivurano ya liana no mbadili ho wa kisharia mbadili ho wa sharia avokao ufanyiwa ni rais wa daula Colonel Azali za janibu kinyume yezi waonesa utukufu wao harma au mwendo vokao wabaliwa na yezi batsanga nyiha wajau ni hawambi ya itiso ilio harma yezi batsanga nyiha maisha maziro yaho Komori haino siku izobungwa hibenze zitsanganya ezichongezao lewoza janibu kinyume nezi wambao kakwatsina mwelewano bazima nezi waparhana mahadisi wakawe mahadisi yayo yaja yatendewa au yatsahwa no wananyasi wa Union Africaine izonjoha manukaya gamina ushangavu harmuizo wakao ndo emana mwana Muhammad Ali Swalih baadi haonana ni rais wa daula nyumeni vanu namna wala wana vaparhano kakabajaparhana mwelewano gamina ushangavu baadi ya izoambilana harmu telefoni
amzanukaza nukwezo pia ekati zitabaoni nizitanganye nusiku wakawera iswahe dawla baada ya umroho wahe wakala wahe ino africaine la mamra ya tsahaya wana nene opposition sikaw harmo delegation hiyo uharmo daho da bitsalam izoya iswahe dawla ya rambia usuku hiyo ngamweshiloka wenje harmo watangazaji wa shangaya hauka wariwono na nyuso za furaha wariwono na nseso ramba ukazirungozi ki abole huko ramba ukeboneza jindeze onge haufupi era iswahi dawla usukulila izo yarambia reale wakabalar sarnje harmanzia ya mwelewa hauka harambia ukaya hanikiwa madanne bukao yamnikazo de wakala wa hayi africaine la mamra zamade zozo nne haufupi harambia ukatsi zikubali yabobo yamba hazikubali abo hakubali rango ya mwando hakubali ya vili hakubali ya raru hakubali ya hakubali zihadisiwa hakubali zihadisiwa hakubali maparhani shawiri hakubali maparhani shawiri bal baadhi ya mashawiri hayatekelezwa harmomo na watu onge mimi ngamwambuka ya alal hakika eziparhanao haribano kizona maingumbavi ulawananizo raona handai abo yo hakika leo watangazaji waishi ya usukuila ngwatsahau wajuo ka ezlo hundazi abo kwezi ngamzanuka ya ngamjohamba lesuale la mandoni de la husu mesures d'apaisement alugha kingazija dezenongo zijufanyishiha ilibake hawa ya amani hawa ya mwelewano hawa ya mkonse hauka emisandwanzo wafanye mahadisi ondoto kanse amani rango shandu kwa juka harmo nyisiu onroma ngo hadisiu onge harmo mahadisi afanyisha ndatso ka na bakendo ngo boko zijanibu zombile kawa kansi zarohonga jutulilia zinafsize tulilie wambe mahadisi hokanga mjokari mwazi madanizo ekari zangalia lesuale la mandoni la mwande hawa hiyo ya urengelea lesuale la vili lomwe honsishe kayo bali awao tsinde mahadisi lesuale la raru lode la hamba ukaya lesuala ya husu eturnati lesuala ya husu yezi zazisiwa lode lesuale la raru lesuale lane legalitia abukaya des votes anticipés nena mnazo koberli mungabuka mzanuka emahadisi yanu ngaona madambili muhimu de mada ya raru de mada ya munge harmwe mada handani zinjira iswa debla ya rambiazo ni aminio kakajatu johamba ndongo bukao kazitu harmwe jo formula bali avwezo ya hamba izo ndizuluru honi avwezo ya hamba isundu aminio tufanya ngabo lazima mnike amini fukaya zonuko ya lazimu ikihazamba shawa jao zidungoni zitelo mfano ile swala la husuha na nyasu wa lugha moja na jodi rais wa dawla harambe ukala swala lino pungwa hibenze ni swala la mahakama shale swala la mahakama lino garanzuru ndi hawa ya amani rikensri hadisi wonge kawla zimu mahakama uharmazenziya zijujubirishiha wandu wanu ejukalewo gujo ya rohe kanze ya rohe wakati ya juka do paro ishiriwa yo hawa ya amani abukabatsindu kalima hamani ilo ya tujweleuka ilo kalima lakizwa maana la amani monsi rija uharmali suale la vili jele suale ya honesa ya ukaya une africaine watsaho wakebano watsikebano zanuka wakati huo unesoka bole suala linu ngaduda kensima zima rehadisi sha minga mzanuke mahadisi yanu gardudu ya bela sisi shwa zamba wakati huu sha karche karma deba hokare hansoke deba yonge jufanywa ni komisio ebunge
harmali suala la matangazo hazamba wajao ya ukali suala la matangazo zo kweli galazima ribule matangazo li suala la he unafasia yondujwa rambe inu droit de manifester hazamba wajao ya ukanga mjambie ministre wa hizi habari za ndani ya towe arete ijuhanwile ya arete ya waziri Barwan ngamba mwanzo nambuka emahadisira yafanya usuku hiyo ya bali yanongo bokao zonti pia ziko bali ama atanga mwecheleyo ya ukati mwambia ukame sur le président bano harmwe madea raru ivumbua et autonomie des îles netunat hanambia ukame sur le gouverneur lazima ke makini ya ukagamjwangalia nirejeze zezo amana za hizo gouvernora khutomza hao arjulu na nusu ngabo mahadisi yao yonse pia yaka mahadisi wakao ala hakika yaka na hawaje abo leo mimi ngamshangayo ezipariana wabaha wakao nusu ya zemeda hizo ngazambao kaya umulipsinda huo mimi ngamjo wombea Mwenyezi Mungu ya kaya hawa ya pepe ya umaduni ikeyo ndo hawa yala zemubalie ema hadisi hata kamilishie haukayo ndijo nikawa njema uharma uondo ndo wahezi hatu hapo kwezi tamzanukaya kanyine nafasi ya hujio harma umnofuhe masuala au shanzo kawira boju nokaya izo ndizo raone siwa uharma za madoni izo mwana ma Muhammad Ali swali hadisi baz madira iswa daula uharma ma hadisi handani ya yafanya ejuma yabira harone saukaya zemada zonse pia kwa jahundana na mwelewano izobokao do yaja ya mpara informonsi ya mwambia ya ukaya sijone ukale kairi rinji harma mahadisi banga bumadaruko gamzono kaya gazuhundi ya shawiri mathalani de suala hoka ya societe civile njie mathalani de suala ukale wemi jijengu riwarejeze zinafasi za hao na mi sinika amri ya ukaya ya waziri wa hemali ya rejeze za konti zila malila irejei de suala ya husua jau une africaine ya ukabengwa samba ukaya watsinjiyo harma umkonsirkulo nuo unu shansu hara ukam mwedimu arudimu hadisi le suala hilo ya nini wana nyanyu harma meza hata mhunde mwelewano awanga mzanu kaya umakalima pokawa unonsipia makalima kizoma bal harejeu harma suala la huka waza husema ma prisonnier sisi ngarambauka wala tima prisonnier politique sha wala ma prisonnier wasitendo mimi ngamzanuka le suala reka prisonnier politique reka prisonnier ngase harma suala nzima reja harma mavumwelewano ngabonongobo kao zinjeo harma mavumwelewano huo ngaranzo ruzunde shawiri zonse pia ilo mavumwelewano ulawe rujwa hunda hawa ya amani rikezi ngabo ngamzanuka ya ikaula dhimu haini za ufanya sifanyishihe noha wayo parhani emahadisi ya rejiane wandwa rejiba zima okensi iliwe ni watu aliye masuala maili wakao ngayodingo niho ngarilinda uri unde jawabu asante. Naam, kabla ho wanama vanu waliuzisa masuala kwanza ruzise sualo kao heni wakati mwaonana nina raisi mwarwalia na mkonsi ye mouvance presidentielle woto shanshi ye kinyume na zila mahadisi atafsiruka ya mahadisi yoto rudia yandi saa zero amawala kamjamba mbandongo ye garanti ndini mnikau raisi ya ukema hadisi mjambao ngajoka na mshinzi tafauti ne mouvance presidentielle nye mouvance presidentielle ngamwinikao garantuka wanudo wabidi mfanye mahadisi nyinao haubidi mkwafe nyine gouvernement direct haukata wo ye mouvance presidentielle wongo ambao wakatuka sisi timamburo wa he gouvernement ngari sutenewe serikali ani mukatsu yele waswafo banu bwalo mshinzi kwanza rujwe fikira nyaru mwe point hiyo serie ulo banu no bovish ulo banu armoze nongozin wakomori wala warumwe marambo yanu mribenu shekler mimi kwezi ngamdo jibu suala hilo haurejo harma izo Mwenyezi Mungu yare hatiza denamna ya swali hakabale zitola za wabudu Mwenyezi Mungu zilawa
wajao ngazidunga na onema maisha ya mwanadamu hainu siku baso harmwe swala wekujudunga mamuma yokeki ganzo dunga imamu bimana banunga mzanuko wando hamandi halwa mbao amba sisi banu sisi karutso harmwe gouvernement karutso wa wono ngasodi ngoni mwayiho ngabo ngamjoka umadi sibuka wa baruri yafunga bani mu bato swahibu haka leo ngamchorenga mfano wandu wa wakilio e mouvance présidentielle harmwe mahadisi hamandi elzambo au ambao ka sisi karutso harmwe serikali karutso wakili serikali shasingara niliao yes ebanu yizindai serikali ndai bezindai mungabo makalima hamada hayo mrungo ndokaya hamma kwa tsina engagement uharmu mahadisi ya hameni wajoka ulazimu wa zambe mpaka wareje kulao ndi wazuzise ikinyume dokama wakala waheja ni bukinyume ne yezi wa opposition si ukaba zimana wori hadisi sinao eka Mustafa Sedi che yarongoa yabo harongo la hubjimbi fuhatu hakizura kahamba sinae uharumule kunjilio izo ndizo endo ya zambe uharumule fikira za nili yao mangabo leo wandu warumwao uharumule mahadisi heja ni buya heyezi wastahiki hakaondu bukao warengezo wa manaza yensini gauna makamu ukanezo wa manaza yensini shakwatu harumale tengole mkatosha wili wanijo mkini hamuzise waziri leo harumwa dawla leo muzise zilo harumwa insambe katuzijua okeka kajabula radio yeshia ukatujua zijiro ya banga mimi ngamonoka enamla wa mkonsi wafangishiha na wala zima rabukaya manama rais wa dawla ngabongo bukao ngazunji yao tsingoni nakazela zimuzunde tsingoni hamaleta mogal tungende wevurizi wano hoka kutsi waweche uharmwizi yezi ndio na wano kama waziri kama wa secrétaire général gawandu walo harmwe conseil des ministres bokao haini tasimona nao wo hambezi jirgo harmwizi basezi juro harmwizi ndoka ngabo mali utashwa usudu abake no kiri wonrongo hadisiyo ike wakati mona nao kabatsi mndo abwezaji harmwa letengo yido shangu joka hambo kamifula nana mbia mahola mbe euzijua njazijua abo zonko zanda munga mimi sijua bokaya kaula dhimema hadisianu bakema de bokanga zarajiyo waziri au nguko harma letengo yido abu mantishi jimla wa serikali bakao bahe gena zamana nziro harma dawla shikale wonge lazimo mathala ni rejera israeli ndera musoka evane societe civile ganzo warenge fufu hawanu ganzo wake harman liha yote suala la rais wa dawla no désolé fanu hamada huo umatu suala ya rais wa dawla bimana yoka ezrimani saule wo wende ntideba hadisi lindele pambo la hadisi gesardo wasula hadisi to kofanya karso joka ndera mbe ukayasi karta kubali juzurasa mboka karta kubali sharia chino garanzo tunatende da namna hayo wawambe kwa kubali badabo wakati hiyo ndo wakati urejea isi yesa watu kamba banu garanzo revote rambe banu karta kubali vote hizo hivyo ndio sawa urejea isi shale suala la hokaya banu ngabo africaine na reba banu watilwa ikaharma fulani waingwanzo wake shahidi waingwanzo wake ndinja hayo suala la hera iswa dawla ala kuli hali binga monokaya enamne mouvance présidentielle wafanywazi gwasindi hawe rais wa dawla gwasindishawo rais azali emarambo ya nutsi pia na yunde maana bakode wa marania lazima watu sema tu pia ngangaliao mwanadamu mzima woi na rais wa dawla kweli halikuwa zamana gena yezi shima shishonde bailia na kabajinjiza la sara isungode zlabu iso ngekale woza ngozo pia ganzo ya trancheza gouvernement ya trancheza service ya trancheza mahadisi ya sana ndabo ngabo ndo ko mjoduasa ngamjoka ya uzara mbisu kuila ijo mkinheke nso kawadisi na mamatoka na vela ziduasa umonadamu ijo mkinheke nso ya rambia uka ngamjozifanya hadwaza katamba waziri ukabala sambo ndo alano kukaza
nenge wazira kabala hajoju hanele swali la ndi alifa donc mimi ngamzanuka eva nukwele mouvance présidentielle nsuwa tasha kawaona ni rais wa mzingiza sha ebe namna wafanyo hazo warwa mahadisi yanu ebanu ngwa yarengo muhimu hayo monsi ebanu shintsirambo wasindishao rais wa daula mbili lazima msuala mobsis okake no kirike ya mahadisi maudu commission wende ngwa hadisiyo Mustafa ndi yambe kana mulide bare ndora une munyina mamadu watsoba lizo baba gujo hambe fikire hai hakukezo watu hamba gujo jarabi ukaya tsambano ko kaza paturu mambe ukabo rangwa kaho hamba abarka bazmanao bunga mimi kamde jo harmoni suala linu ya ukaya mahalisiano namna yabaliwa hau zero yabaliwa hanamna bokao lazima rais wa dawla yatabihe yabaliwa hanamna bokao lazima rais wa dawla yende no huja harmazo wa nyaza wanadamu yabaliwa namna bokao mumkin ya ukezujua mbishia zikeka zundu zitendwa kwa wakati ulawo haukanga lazimori hadisi sina orlo sina omezani rudir rejei rendera hadisi sina ucho mezani shaya lazimwe bwezajiri abuka umahadisi maili wange mitu mboka monsieur le président ijo wakati ya ukaya kabla ya mrejei romba mnyezi Mungu kanga tu rejei uharma namna ya ukanseri hadisi tujomba Mwenyezi Mungu urenge fikra yenu za zamana zinu zahema hadisi mzima harmo mawaziri wa mzima harmo wanzishi walo harmo emeza mkatoshawili ramba conseil des ministres yakibazmanele tengo bukao do wendo harmo hadisi bimana yauka izo ya joha mbisa ila wananya mawaziri waziju izo ya joha mbisa ila wazikate shauri bazima izo jo zamba ikeze tilonziani ikenga sina mdori mdungao rijuwe mana zacho tilonziani shitike ekaraboka yale oze kontenga zibulwa za mijijengo kazjabulwa mpaka rata hera isu hedela muze soka ebala ezajiri hindi hayo tsinde namna mzanuka yote namna hazi ngabo garumba Mwenyezi Mungu bujoba dilo mwendo huo haukweli iliyabuwe hawa ya amani etsia de rokumba guverneur mzamani habakar male suala lino zepweka nga mzihadisio zinu zitomhono ni la mamra makati ya kavanu na mongoni mwizo la mamra kavanu haono mivushe yahe immunite yahe madepite ukangazanzo zitolo mwende harma mahadisi sihunshashi yavo ze immunite zende na utolo ngani harma mahadisi ye konti awile ye konti ya he ye empu yangazija yende na urengwa ne polisi ya hensi ya hatu na hunuma hadisi ngendele yao hunungwa mbokaya ya mouvance mkinishaka ngwanzo arengele tambolino alinke muhai daula ya kutsono kaya wandu walio beti salam ne mouvance presidentielle jumkinisho kai ni teatro wefanyao wamlatizeni wakati wajipange na wakati wa hanyuta wa harmokaya haina usiku mahadisi na hununga muhadisi wenso avile zifanshi hao ngaziridozi hadaraja ya juu kutsono kana jumkino kanga mpango baina hemu vansine nondalo beti salam mimi ngamzanuka ya kaifikira ndiyo yabo ngamzanuka yabo awambe se wala tuwa katindao okansu aminuka ya wajipanga harmatsi ndo jine katsinda yino nekandi ntsinda yino wakomuringo jwa za kweli bunge yabo nsu amini ngonu ngo bando dawo bi okwenu jobo nda ndo jine kutsojuju izono ko bakawa abo ngamzanuka abo wala tuwa katindao hakawo ndo wajuhambesu wafanyao kwa kweli izo watu sanzo sifanye kwa sifanye ngabo ngamzanukaya walotso wakati ndawo wakati zabaro lewe namna zango zinzendao mara ya pia wafalikera iso hedao kwambo azala fanya jao azala sisi jao azala heza jao bimana ya ukaya wananya wa msacrifice izo mimi ngamzambo hokabala tena tukakandida ndio sifanye namna hiyo jana tika gouverneur nuba kabjin longo commissaire huzisi secrétaire général huzisi directeur du cabinet get jojo tsafa shaza ngo pia kaze ka funsi ngoju akawo mwana de mumsi onge iso kweli yakaya lewonga rambondo ngo mfano les aruswe immunité yaho wananye sma depite okaho huzamba ndo yaka
vanuze mada za vumbulwa za urejeza hawa ya amani ambao apezma zino opposition tunduwanzi hawa washa raisi wazidai harmale tengwe la tsanganye mouvance présidentielle okaima wakala wa heyezi waka yabo wambari kubali zano kwezo zantsihwa madai handani maprisonnier mando madai ya vili immunité madai ya raru mijija zinongoza kanzo balazo tsipia wakabada wazikubali na mamraha zanziha habali barua nezemada pia habosha president nge gembo makubali ndongo homezani inyujuru limti mwambeza nongozoka mtaziwana rija wananyasi madepite kabati mbutsujwe za chiri wamba imenitao ileveko sha rupia wajua na uka enswe biro yaona na handani waka wandu wanani harmandu shenda emzima yabo hap procuration watsanwa voto wambano sheza jirindi ambaba tufanywa procès verbal barudi bende bafanywa mada ya pili ya kananwa hili ndio wafanya zindo jina wana waponesha ari hizo tindizila sidi ya bafungwa hizo na nkarno jua riduone ambisi chiri yo rudire rejeza tena mratu amba minga mfanyo ba hufanya hebu wafanya kudeba na fanya kudeba tufanya naye ketikeri kufanyano ngika mzanukaya yule mani wakumuri watuhelewa yevanu ngutuamba ukawa dafanya naye ngomhukumu urudu fanya mbira hane za wala ketsina faida umhukumu kiru mpulileza kotu mhukumu yake wakena dala harmwensi ikango to hukumu wala bahafanya naye urudu fanya mbira hanida yode manara boka banu ishilo banu shinushi yengo chansiba kama ya ukali ungo hukumu mriaranda naye kango hukumu yaranda naye ziyaba hotifanya yawe tsinge dore ngelea na hii namna hiyo yode rala murende mfano hoka ekarenge mfano jauo abondo juni ko wana hatu mfano mwema riwanike marasa mema riwanekensi wakao bahungu watuhirenga hii namna la shekeni haja utwamboka ya mfungo bahu mfungo cha mfungo ba fanja kuli hadi amza mukayabo muditu ndo wangabo kwezi tujomba mnyezi ngokaya watrenga fikira ya ukabano watsabusawe opposition wala tiza wakati baga mzanuka so tsipi ngase harma ardo nzima ngase harma nzima yabo wala tizo wakati ni maraya wa Komoro hukando wajofikiriliwa haswa pia maisha heno siku ndo wajofikiriliwa ezajo saidia yensi kamona ukale wa hawa yinu ilo harmwetse nuleo mitujonza mra nambiye ranguma hamili rais wa hedawla do van mahamili wa nusu mria nambiye societe nzima wa president nzima ya jabo harmwetse kutsara isi akaujengimeni wafanya mahamfukara rangu honga mzanukange na karne d'adresse au haka na karne ya kablazimu kile honga bwa ware mauzade wamfanya aminifu kangarjao rujere investisseur mtsi ha samdo na nabii ile shirika zima la bua mahamili wa nusu colonel azali alora iswa hedaw wakawabwa baya wenza yo hawami yule de la toma ya hushababi et yonde inkomore un emploi atembeni marufu ya kabombo rakaendera so isi so abonse otolemna amini kutusha nombo za sasa akazwa madatata walemewa okaza matata na iso pia yonde hawa mbilo hano mimi ngamu mkoni mfano sika kandida na mwanza election presidentielle basi waharmo ndo bakawo reka watsaha ya uka ekari waswili rejertsa nganyina warsedex basinga bo matajiri bokabo riwawono rakawo hadisi miva mingi miva ya hiturismo mahsus bahinga mwisho lokar mwema hadisi yao ngabo mzimanu sasuala
suala hilo tsobaki wetwana kama monsieur le gouverneur candidat et futur président engo fikirije e garanturi ni kao ya urengaze mali zako rujerte harma sibo kao emhuwa he surete national irono kaha aparso harma traffic de passport nitajiru loniza mali zake ngabe zijirole wo e awona se pick up zaja se gendarmerie au zaja se police wakaurenge mapeso harma e direction régionale des impôts warambio ayo mujambe zondabo nyambalo zangu nate ulaborono wana wabo usujwa mimi kabatsujo kucha bimana yakabane kangara mbwe hawane rengele banyunu tsiyam mwenye baraka waeche yoe hoko mor pia hauka kabatsujo jari saidie kabatsujo jafanya ndogo vanu ekehe wangiwe namna yinu izo kweli waziri ngujonde mafarate ugari ananeka umsafara ngujongwa jotulari mwevyo wene shabo wotsenda waje salim kitaba ono watsahoze ntsizikena amani zikena mwelewano zikena hawa njema antsuka welela kwa jojo siwa ndra dora mboka banu hono kwa tsusiwa asha ono kwa siwa shando ke hawa njema ila ndo tsungozo baje wandu wambo kana investis na mtsongalia mfano eni mwanadamu ya vaando ulona mafasi mema unukondo unopea utsomazi kana mali kana utajira tashaka kutsujibale namna lazimu unotswambale namna bake iyo ndi hali yansi ngaba nu leonga ramboka ya hawa yinu insi hawa njema insi hawa ya uchongeza baje mrubanu ya gambe nasinga rituwao zinafasi chache za hedaula sina uwaza lazima pedele suala hilo kana societe pesh societe hiyo mimi hovote wa gouverneur si hundu wandu wao wajarango wakati wa president Sambi Dr. Ikililu hanipara waharumwe mezi mitsano ratsukara fanya investiture hanambio kanga bwa jinsa wanu sirengo wandu wao basinga mjokar mweme hadisira yafanya wanonesa yokaya vanu le shirikalinu ngalindao libuwe wandu ziwizine hazini direct emploi direct 4000 emplois bokawo ekari jang wandu wao tena eni mrungura ngari hondoze za dingoni bimana yoka wala wabawoze fi wabalozoni shanga boto kwenda wadu lisiwa ngabo wasandwichi ngabo wankuhu ngabo wandoko kaza garendora double tarwasili 8000 umeshelokaya wakateraka nezezo amana mongo ni mwele bala kabdo tsahoma fonctionnaire nanzor kando zu kumena zirar honda ndu kumena zini hay yerto kana mraja mongo zore ngandu zu zinane ekusujo kabo yo fonction publique ya bibi yo fonction publique ya bibi ya toka créer harmonie kasi yaka zonda abo hukambono de serikali ja mimi mongo ni mweze kutafanya duka wakati naona suala hamadi lo njalata wakati swambio kana muono mahala kunduduka mafaka wende waone ardu tiparo wenyezi ardu twamboka na mkerazi relewani bisa jazinu zinsa daula ni ardu ya haho wena mimi mwanenu relewani kauratu ila chamduka muhimu duka rifanya tartibuka serikali walibe karja waho Emunge lewole shirika hilo kabla suruharo lenda ta bitimu zana wakawa bakindongo nzima leambwa ula laboratoire hauka zefiza nzozuzi wa harma zensi fulani za Ulaya ne za gelazimuo zefizo zitoroho barini zinja harma meli shangwa nzo waone zefizo eze certificat za hazo neze okay laboratoire hiyo iwahitilo nziani bali ngabo ambao katazimani za laboratoire iwahiwa sui abor kali hisoka de shirika ngo nziani zinuzi jazijiri hakandi zora mbaka zangopi nga sungora isreje wara iswache wakati wa mkataba wakatari wakau kazana kifu serikali kwa jawo na ukaya bana katari ngo nambelo fulani ilo harmonisi mkataba ukatihana zilaba zuzungu
kwa jahunde nafasi ya utapala ya uono kaa na vaparhali badala kwa namazini kuzi yote kusudi kwa mwamini shesho tendwa harumwezi tendwa kao serikali udufanya yadi makosa na hizo zote pia ndo kaza ngo pia gasungore jimbo mzima minga msheleo wakati rao ni rais wa dawla harumwezi pala hiyo ndio kama sio president kanukatari ngo ndongozi ndio harumwezi ya kabla zimu zibiriliwa rehunde namna bokao karna mtumchia uharumwe hawa siasa hao ni diplomasi namna ubali yao shangara njao harumwa namna ya ukaya ensi ya Qatar wauna misaada mijo harumwezi wanawasomao haulezi wanawasomao haulelwa mashirika kadha yalunziani wanuya maji yanuya ndongo fulani yanuya ndongo kadha balizo kabla zimke ngabo mshawiri haunga mawaziri haunga mambo aludi ngoni wakingiao wabali suala habali ngi hapo sikanza tsore je war musuala ka eke hawa inungu yona mlayini yabo wakomo nyezi mwana rupaneshar sha na mwanao ka hainu siku meshanga ndizao ujiro zaidi watu kabla lazima waje warisaidie watu wenzao kabati ujo lazima mtu usise na ebanu na wamaha mfukare wa urais wa daula wahi mwana nyasira isazali asumani muda wa mahakume yakabunze yakahoneza kaujiri dasina mahamira ru ya kamili kabatsi mru yaja chobo fanya sindani uwakawe ndubua watawa wensa ya msingo leo naam kabla ya mwanama urenga le suala kwanza urifanyilie Costa kangarjua ukaya ukare severi hola duani nafikiri ukaya raweja kare severi shahungeshi emwana nyasi Amada Hamidu o wakati ya zubilwa ye ziara isazali wa zuba ula duani warenge mapesa wakati wa Amada Hamidu harengo mkoba he mapesa hera mzee Sula Abdul Baki arjua we konfli ya kompetansi yaka ngarjuwao ye konfli tena ya kan Abdul Wahabi na Raisi Sambi keja kanyango kuja hueshi we na Dr. Kililu we hwabanga mwele wanao kabata tamushkili Raisi Azali Tsoi harudi haja wanruwa reje idingoni haruma kompetansi na mabaya kwanza rijuwezo wewe waeshi rangore severi wala duani wa mzee Sula Abdul Baki ujere severi wala duani wa Abdul Wahab ujoke gouverneur wa heshesi wa Shinuru Mishihe wene Kililu dhani abahanga wa chef d'opposition ebanu yentingiwe na besoin ya zaria haungiwe na besoin ya hemesha hao ekostendini wafanya rumwaze dhomana walenga neze kompetansi za kana udziro no mbaba hanwe daraja ya waswili no mreje yuwa Rais Azali na bahaulo opposition urifanyile Costa ilo wa komori wa burai hembavi mashakili yanu bwana gouverneur harmani suala ilo ngamjomba ukaya sote harmaze zanchida za mali rangu kama angalia fond propre ya hele suala ngazija rangu mwezi wa janvier hata Desemba basi ekaho trezori watamba hindu abo vinyetali abo patantali abo jao ekesia hemali kawo njio harmo mwaha janvier hata Desemba yonde kiesia hemali njiao oporo ya moroni le premier la mwezi hata le 30 yani zanchida za hesi wala mwaha izonde za mwezi za heporo ya moroni na hizo kana liswalanga zijaa ngawezora sana tamitweli hula funitweli hula rahabili motel de ville rahabili ndongo kadhaa lechahar hatarandiso mbangara mzoto fanyinzia ngawezora shindwa bali ya ngama mzo nambuka yabo ensi umaskini wayo umaskini ushinda fanya manungu ekaiza mwaha eza mwezi mzima harimo mwaha
ngushindo hono mbadama lewonga mjwenda mwaone emishinzi mwenye kaza hotel devil ya fuba gamjwenda mwaone hata ngabo watsula tsakaizulu nziani sulo mihononi gamjwenda mwaone walone ze karne za mituyeli gamjwenda mwaone hata zenzi za mbase tsengwa travaux publics ho hujatsi undungu yo kamilitaire ngile ungo tukamnambia embahendo de serikali ya daula watu ufanya batina msaada wabonze badunde mana bukaya garanzo amani na swarafa njema ema nizo za parhana hindi lukati tawa mivurana mungabo karjakana wakati radwamba inungara ndora wane inungara ndora pange kodo shini rahunda rikamba na tufanye manuko awongo dimana na bukaya eshaka ulazimwa kwa watu wandani na watawanyimani ezabili na wangalezo swarafa skejema shoko katindo resifa mimi ngamjoka ya wanama wakama gouverneur wakamnambia ka embabe ya lazimu nchi harma ezisiwa wanilia hatenjie ende manabo ko wakati mwanama Muhammad Abdul Wahhab haja rais wa isiwa baada ya halibadili wahaki wakati kaurumishi habazima na mzee Abdul Baki mande hatuhisa mwananyasi haja harenge mro jina shahindi wakati harudani para sile johar mazdo manazila wangarika wanilia ya ukale siwa na likene mbano ko yonde manabo ko juzi tsambokaga mshangayo kawa nama leo wemelezi siwa zulumiwa kai huwa liyo leo wemila ukale usalamina na hasani hamadi na wabohala la kuli hali walarli amini msujwe kabale amini ukaza kifuwa mwema amitsanu msujwe kabala yudunga shaminga mwaminu krizo na hamba ya hokaya nsinabdo zuru mwenga sija izongi zoro na taleo latsinga zebahi emange ikabala wo wakamboka karno zuru mwenga zijwa mwema amitsanu share la wabo lamna aminina zusa hao ndo aduchibu nitsazamba juzi umwenzi wangu ngamjoka harmu wenzi wangu wa roho kabati jamzetu sula Abdulbaki umwenzi wangu no Muhammad Abdul Wahhab ndo rishila nao no jusqu'à maintenant sasa kweli lazima niwaambie katsisikitiha engemcho wesha wafanya declaration ukawa tsundo kama gari shila dhimu warongo jawa kema na nyasi ila rifurija hatuamba kaje kubali ezaro ndo sambi zaukia vuka hati itujibiwa jabu yake mwana nyasi mzimba hatuamba kaje kubali bahitu kablinda Muhammad Abdul Wahhab na mzee Sula Abdulbaki na merawe jarongowa wamba ukaza ngozela zijiri nayi mito jodo wavumbua hokajana wakaunambia ukaya abo mwinyi utsikubali bala wakanza nulwa lande fikira wakaniyo hobala wakanza rani lenzi hobala wakanza ni rani lelesi ala hakika amuziso ebala wakanza mimi nulwa ya inafsi kwambeza hema na Hamada Hamidu iso kweli renye shirika ya hori wono izajiri karitaka nezezo amana shari mono zimba nasifanya wakati hiyo na iso pia hatoka uzifanya vazimanoka ingazi jete dhulumiwa leo kartua nila Hasani Hamadi onge na umanilia nasi na janili ya wata umanili nsumanili gamani ulingazija gamani ulinsuani gamani ule mwali habo ni aminio ya ukansi yenu zondrabo eni ezi chojo kalewo emi jijengo ngwani kwa uze nafasi za hizi hao zekominua ni kwa uze nafasi za hizi hao yo yezi ya ndrabo kena heleba izondrabo kabati zufanishi experience ruloni gela dimuo unafasia wa mijijengo kaya unikazo mana za hao okamsichi juwaze wanuwa juwambo kaya nartozo mana ebanu mparo wani kendi ngemi jongo weke mkomo wabo waleo bukwa bukwa honga lemba nongo ya baba abo warenge empo kwa naurega shasatena baba kabati shasatena jujo kango ndo warenge mbuju shakabati shasatena na bakazinji
saka ulazimuke zizamiji jengoni kiwazo emange raha karjarumia esharia shakemi jengo wahundeza za mali zao kashijarumilwa kashijarumilwa na azali kashijarumilwa ni sambi kashijarumilwa ni kililo sisi kaptsawa rukemba vinti ritoka garijisari filiao na ritoka harma amanda tsikarma mifra baka mistake shazo mana za miji jengo kwa chaparo nikiwa zazo mana zao wajiswari filiao wa swari filana ebenga hapo mimi amrejei ya ukaya ya lama skitiho eka wana nyasi wakaneza za mana chana munguli mao manama anisi shamsidi bukao leo hashangiria uka enzuanine rindo naye manati salami wangu mwanadamu ukujizai salami shale suwa la nzwande lazimulike na khutwa muzado dedi sana khutwa muzado shale wo jana haka usidai burakava zimanaye rikanda rona nekililu insara baje ujao leo nguge bazimanu wamba ukaya hate radio ne balwa ndine balwa na hohasa ngozo spia kuliradi neminga mzalokaya yote mfano mema na lazima ukubali wa komoro leo kaya enamne sinu ya dawo lazima wana tunaona shi watoke nafsiu wale ukabati mtu tukawana na mkolo kamkolo katiungu wanashe watu naona hatu wawo wangalia unda sisi enamna renda ebenge wosi walonu waduka nafsiu au ngo nafsiu wazima nasi mazama na wadawla leo enamna ya nona naf venka jana ni namna nabjwa hitsu wanda ke kote usi kilo tinti ya nabe le wabanga milana kodi hati ne dum monsieur le gouverneur wo amufirishayo yema kalma wa tekelezabo shema kalma hangu daanu na munokaenti ngenda harma derive ani ngorma uskiti fumwinji he maisha namna aliyo shame maraya wa wasiuha tinika tafsiru kaya emana maraya wasiuha de conduite ani do mwendo ulo na wando siasa yekusuna kaya siasa namna yendao yunova hainu ukaya jana tikanda mina wewe rikawa ni ya kozi nzima halafu hatabeshe mwezi kujda timu anirishindwa honde ukao hatsena ngoje uke contre nyangu yekusuna kaya ani kumuringe latao ila image ya politiki huyo halafu kaya image ya politiki itawa tsena abo aminifu utawa amso example nzima ukaya ngabo mru ikawa kama rais wa kandida hakaenda naye wafikia na mwendo wa siasa shabu washindo hata beishe mezi mira rekida timu hendenge contre ya wala kandida ya kanena naye yusuna kayinu hasaranku de maraya walao zandani mimi ngamzanukale tora mwendo ngali hanyisio no ndo pia kaya banu mumkini yokaleo nungu joka kaya na mwenyija na wakana kipu ya mpira nzima wakahura de waro hata kipu nyindo jinanguro sezo mimi kubali mimi ulenga fikira nzima sena mimi ujamba amombo Mwenyezi Mungu kana usiku jotulo nzima kwa imadu wa hensini baadhi ya wokoro wakawarumwetsi bahema adu wali yule wode makazi liyo wandu waji hansukeni johuja woto hawale ko tuwanjie hakawawo kwa no parwa mbara isira kuweza kweli na mitsi zamba ndo emashishio yako lule azali de maidiala na zamani perele yabo okamu mjua ukarango tsurara ze voti sabaga mikinyume nizi shantu jiviwa ekatsonera iswa he daula havazwangu wombi harmaze Facebook yila ilati mwedu hatu abot kanzana belemba biyo nambe uka uwandu warengwera iswa he daula wemfanya namna vokao sindema leziri lelo wana hatu basi kabati ya parosu buti aveshe koyajo badani rangu koyajo ambokera iswa he daula one namna nyiro jina wandu wala karsira shaminga mwambokaya emadui wa hensi baadhi ya wokolo ulawa owabakile ude makazili
emakazilio wawo kwa japaro seida yezi yedendo izo wafanyao leo wamanisa azali no wadunga na nayo ndao kwa ndo mundu hao yone kulturu waloni wamanisa no wadunga na nayo ndao na ndo watu mambo kango fanyo nayi wa ukaribu naye ni sango tuambeze ngwaga za dawondo ni zunga za ndo nayi ndio wafanya kasonde zare ndo mara isi pia zonde sere ngoma zo mane wada ula doka hato juwa sulivu ngoni wajandu bala wabewa mwangu ya la hula huje ufota mbokende zao baka tuna nafasi yanje hula ambeko la dui ya dui leo jana katika adui ya kaudu ni bala mjawu leo ngutoka adui wa mdungu wa msakada okay mimi ngamu urejeo harumani suala hilo yakaya sikazwa nuke manama Colonel Azali express ya mahakume hauno banu yabo shanje kujuka kajabaona hokaruda jari prenis alela ujo munge lazima nimwambie uka ezedo na ihandani dizo ekakajali wala suala hilo abunga mumdavyo ka enso kana porelewa inamna hodesa wakumuru wajibi زي لما خفض زماني وهي سؤال مزيجة بالسؤال لها نقول مجهها مو سياسة حكومة مخصوص للسؤال لها ريفرندوم لما هذه سيكاو ngam hadiso daina daula mwevurana uno opposition mdamuhim mshamiri ha wadzima na sakaya kamsina falki nzima huenda ha referendum ngam jako amini waje usena ukaya referendum gaje kufanyiwa ivote wa rekaha ushashi shao muhimu wa voti wardiwa baki wa valide referendum aba tena mwe daula nguhadiri voti za maraisi wa mahaziwi zili na 10 ngamjovuri za rais Azali ya dunge bala ya dungi hanga mjohima mshamiri hazila maona ha referendum suala hilo mimi sikwamba ukaya kairere kubaliana ukaya banu ekara mbaga konso badumar hadisi abondo omba Mwenyezi Mungu ka rielewane mzanukenga rais Azali hakawondo kaya zinongongizo harmwe namna lazima kajajo kubali hadisi ya yakasiwa mama hazamba wayo kariende ya pare ya afrikani ngabo amzanuka ende ya pare hadisi yana na mimi bangu tukati zamba kaya uvanura waswili baada ngavura nao tujoji biongera iswa daula riparare hadisi Mwenyezi Mungu ajelaba ya jambo kamili na pare ya afrikani kwa hadisi ngabo honoka zinongoka si namna lazimu ibabo ekaka sedemna lazimu mfurano ndo kumfurano duo ndavoramba enda hata 2020 rohe abantu ngabo wananyho nzo waje numakara nginga mwambo Mwenyezi Mungu kaya msina kumzia wala msina usio wabao wanore sansima yo toka lazimu ni mwaifanywa ukani mwanga bandu wanje zoti wajoti suitana ndo yo gajoto ndo difanywa ni mwa Mwenyezi Mungu jale waziri yarenge lazima kahaini mwa heni premier janvier kutofanya sasa yoni zori mwambia haini mwa na tofanya sasa rijuo wana wa jazizwita rijuo hafa rijuo ndo netwa ile rijuo tabio kwa vote sha na rukubaliano ka ya amania hetsinu kukaradhi raelewana babala huono harmaze madandaru zitulo abo no wananyu ho hakilio uharme mahadisi wakayabo wakubali riti ya ukaya la tournante yo tournante de ya 1940 da ila 2021 on est à Fungulova autonomie des îles point numéro 3 autonomie des îles et la tournante il a nepoya ka unesoka karja kubali ezamba ziviri le 30 juillet nous wanduwa wakilio serikali harme mahadisi wakubali wabada razambe nabuga banzurambe rais wa daula ndara ngaza madamba sikubali na razambe ndasra lile mahadisi ya Isa gara tudombe tujoka kabo mimi sinamcho hamba ukawa waduda wa shanga mchombanuka le point numéro 3 et mada yararu harmaze mada 4 za tekeleziwa bahema de yararu ehembe kimanga yamba promotion de l'autonomie des îles et de la tournante.
ujua ka autonomy inu wakafanya mwezi mengomeraru habaka yitsi wanga ekari fungoka na rejo harmo autonomy ya wanga so harmo shirasha domina na rejo harmo tuna na wanga so harmo shirashila wakubalu kana zinjar mali wanga ngarumu mnyezi mkuka mumkin yakaya wanu wajipangao kababaki mahamili lazima wadu wajipanga pana 2021 wajowona kandida wajukanayo harmale swana nzwani romba mnyezi mkuka ngarjo mshindeka ngwabenze aukezo wafanyao kwa tufanya zoka warejeziwa wafanyozo kaya emisawa joheda wakomori wambe kaya omsafarada unu zatunga rombo mnyezi mkukensi yinu patiparo kambadi ho wada wa serikali sananga mwambie nukai zo ngo hizo ntsuza babo ndo kinyumenezi leo shaja natsikane sikawanilie hata vatiparo kambano ngo ijosi sando nziyani haukari wono izajiri harmaze ntsezundo wajinga zikawo jiri doke kawa ndo wajokaba no yezi odo lewe namna hiyo abani mrecho amba magdu na ndena sisi yangu bangu ndege wakomori pia na welewe ya kukashaka ulazimu dudu balia na wanu hata riwasulo harmo masanduku yano riaverilie namna lazimu ushindwa shindo yeshindwa kubali bamunya kubali onge yabo kwezi karsu haraya ya ukaya ngabo zambao ya ukangabo recensement ngabo tawjasha yonge dudu kweni mwezi nge dudu kweni maha hauka yonge tiyawo walazimu onchelewo itowe walazimu warohe huka wafu hau kwa watsi hau zuzo tsipia zojo mkiniha shanga rombo miezi mkuka 2020 kangwa benze era iswa hedawla kutukubali ya kubali kazi za manazinu hawa ya amani na mwelewano zireje haramo wana nyumba kitu bwana muhafidhu wa helesi wala ngazi jamzamani wajau makam raisi wa heze janibu zilo kinyumenez lesuala ngamina masuala maili na kanzani huzise lesuala la hangu la mwando usiku wa jana riono harumae zemba waza matangazo ra zerezo sosio na television nationali ukaya waja mru ngemushawir mru mjeni ngemushawir wahe waziri wa heze habari za ndani harumomva wa tekniki lesuala ilongo jitamkoje wajau bana gouverneur leo bora huparisabanu ri juwe fikra ya hao ye cour supreme watoa avi ya urejeza yeze haki za hemijijengo hatava ha serikali ya daula kwaja pulili ya zanongo hizo ngojitumkoje haruma masuala maili yao uliho wede makam rais wa heze janibu zulo kinyumenezi izo kweli mimi tuono batimano wando waona pia haruma de conseiller technique pokao hamutundi lemkinisha kaya haka directeur technique wa cyclisme haruma police ya France leo hajange mshawiri wa waziri wa habari za ndani kungwa hivenze sisi rujomba myezingu ya kaya nsi ya Komori rumishi hano wana wa Komori wajeni wajua harumwe mashirika ukawe nafsia ya utiyama di harumwezi wange mimi lazima nende ukaya umwendo huo si wasaya katika kudarjibia wasaka katika kudarjibia ujojiliwa kweli wajeni na waje shana waje wafaidishe nsi haruma izo mukao ni uratoka lazima ufaidishihe ama rizkiwao sha amdanuka yawa Komori wakaya abo wawabalia wa fuloma konseye na wajumao haruma izo mtu aminuka mzungunga inazijuwao wajumo wa Komori wajukangwa zijuwa kaya likoli leo kabati likoli chosomba wana Komori eka experience wana Komori ngo niyo winji vungenga mzanuka yabo msujua manama waziri zo yakawona shari jomba myezingu ya ukaya ambeseyene ke wahaja yasaidie dossier fulani jukange niyo omeza juu hawakati ilia rudi ya rejei plasi rejei wale wa Komori izo mimi mananza mba ole ondoka sparoza mba ukanga msketi ho kale ora iso hedawla gorengo maretrete wanome na majweni walo ya yosa wana hizo kana jorengo walo bonze walo na retrete saha wona
na inda hondo walona trende fikata na maisha fulani rijariwa ni kemba mshahara walona na banga walo huna tawatona malogo na bongo una elimu yoshinda wasaidie ikenye elimu kaitsi shebalewo mahamengo minena bandi ya independence e komorele wonge ya kaya isedwa elimu harma rogo za husu ministeri kada kuli hali amzano kaya ya votu ndo bahano ridao resedi wa elimu elimu ngari ndo bando jina shatsinda wonge hapo na rombe Mwenyezi Mungu kaya uhani kwa hazi ya muda ka mwezi ka nsumbili erudia rejei chabo ka ubujo wazungunu wajari mama bunjilio nswavili wa pasha wenzao ngone nzekelo bunjilio de lampara hunu shetse kia waka ujaka nsi yabo yabo wananya ya tukabla zimafanyia zinjamarana za husu ze compte mwachilondo kama zotekeleza ze compte za hemi jengo hamadi halu hamba ya ukaya leo wala wa avi ya he Cour supreme aviyo itaha ya ukaya uwandu wao warejezwa zomani zao izajezajire nkado ya vili lukaya zijiri nziro nani zajiri handani yode mana ramba ukaya walata shila wamba wavote kwa tushamini ukota kwa tushele kwa tushkubali ya mkututu kabo abuwalo na hakinasi shila wamba wafanya kwa tushamini manenge wakako shamini watu chilunga udu wamba ukawa yansi Cour supreme Cour supreme nde wamba ukana mfincha wamba ne mwensanyi wakar jamamini ningarlindo Cour constitutionnelle basi ndi manambuka wao kwatu amini zila wafanya abo walona haki nasi maukaya wala zila kazafanya namna lazima ngabo mimi ngamtoa mwambianuka eza kweli ikawa fanya tendo amanda shila aboche toda shaka ujasi zibitishe ya uka esharia shila waka udhibitisho ka sharia shila ti sharia bokao shila zimusuru mishiheyati shila lazimuru mishiheyati de sharia sa 2001 abonga rombo Mwenyezi Mungu uhara murejei jerumile sikama la kabla hoja madame swala mtita la hizo election anticipée tukahanta gouverneur mzamani kekleri amajana ya ancien vice président hakaya haonesa harmaze mazamatanga zinokaya yeye personnellement kasi harmale butsa kailo za nchaguzi za kiharamu eketso kahare mengwendo kanzenjwe point de vue ya mwenye baraka hamadi heli Mohamed Ali Swali ya jitamuka personnellement ya mwenye ketso kaya ligirla zinga ro harmo referendum wa mshindini mwenye baraka ngojipangoje ngawe au kutsi clear mambo Mwenyezi Mungu kawa sarashidi karuka harmo kipushindo mambo Mwenyezi Mungu sarashidi لسؤال لو رئيس ودولة كذا معنا وهي سؤال غازية مدام هتسال غابوزنا شينا غابوزنا توشينا shamungu ni mwizo لسؤال غازية lika ni sura huzo amana wa daula inamna wakaenda لسؤال غازية zinchashira zitanziani wangazije waziwa leswala ngazija kamzanukaya rikana zinji razitwalia razifikiri zafayo wakomoro hujimdifuha sendu harmaze ngao za rais wa daula hele chudo la mandoni tije wavili ila raruti jawara amzanukamu baraka takriban mahamengo mina na miranda mwenye baraka ngombo Mwenyezi Mungu wa Komoro wakana usiku wajuhu mkubalia yarengezo ngone za hidaula ilundi lichobu hapo shanga rombo Mwenyezi Mungu ka ovanu rasi garabana riwashinde 2021 de nzuani ijore jei babale hatso kansa kaulinda ije ndo jei ngabo kwesi bamushaleyo kai mwanama Mohamed Ali Swali amba wana bange miraha tsela retreat ngabo kwezi obenufu ngaromba Mwenyezi Mungu kema na nyasi ya elewe rendo harmwenzi za kisharia za lazimu hamadi hali bukao zijana amani harmwenzi yinu shehirisha nishazungulie shirejei na sire jipanga ripange wa Komoro hujimdifu hao wakena usiku wa duni kwa amilifu kama
loko sa eke suala mwiso karja yamba ukaya vanungavo mapoliticien waloshiva raisi mzamani Ahmed Abdalla Mohamed Sambi nasina takriban ngandora timizi mezi mitano abo mwezo wa mwandu wazi wao avuka hekatsushindo mona zi haki za kibinadamu za hekaziti regle komruju onge mfia onge nyama vanu yaliyo owaloma gobani Sidim Madali Ahmed Baruani Alphonse Mlanao Nowasa ya Dr. Abdul Shakuru ze haki za kibinadamu za hawe na sanga zihadili wao kwa tuona ewajibu tosha alimhaji yidi wabambaya kwa tuoneha mbaba hana Nurdin Buruhani Mohamed Ali swali ngwendo we puente kwa tu johenda bonze kwa tu jonda rumwesiwa ye vice president wa heshesi wa shangazija vice president Jafari hahibu hata tuhumuka ha kwanza ralwa hitwa Dar es Salaam Dr. Abdul Salame na usikunge menase gouverneur Mzuani awesha habari harumo walona jirma harumo position dawe wasa kwa tusubu turongowa heni ya jokanga opposition zedo manazungu zanzo ekutsonoka ya yenkunzi ya bimi wa myenge ngejo bimi wa mwanziwa esabiki ijo mkini maudu yuhonre enyi madhamana wa siasa mabakisha harumwe problemu yinu ngamwi hamaraoje rema itseja la hafa hamwiso mnetremtiti yenti kutsurambu wa mlezi zemba waza hifadhi pia komrurambuo ya hifadhi ya hatu yondavi ye mahakama metre bramani zimbambangi ayo ya jidima shakati indepanda ye notabilite ko ujuongo wohunwa ngwa wohula e madhamana wa dini ye mbamba ti dini ti mila ti dunia vanu tijushe ntinge jendao tankuka hukaneze dhamana zinu ngozi taho maudu ekosta yinu nezijiriyo zenongora zamba pia obanwensi ya waswili hujwanza wenishio wa komorongo endini nefikira aho rijuwe haruma zenrongo hizo bwana gouverneur zanda nindo kaya etablo wifanya kamili tadmara mbuka maskitio mahu akawiyatni hali rarithisha mwananyasi rais wa daula Dr. Ikrilu ai mwananyasi Colonel Azali yarithishi wa nchi yinu ne mwananya Ikrilu zoni hamrethishansi ya unafasia wa marongoa hamrethishansi ya amani lewari wa Suleiman shaeba kajisa ya tadabahi ukaya ngamwesheloka harma mahadisi hambokaya ngaba kontiyo mazamana wangalieze dosie zinu ili wende haraka waone namna zijo ushinde zilibere haraka longe jonkini yake hawaba hesangu iwono namna bi hawa inuke tsinje na nensi hata kusambando manama Ibrahim Mzimba ya kama rais jana pokawo sijivyo halisi ya intervention ya simferesher hanambia ya condition zero ma wananyasi walo harma zala joli wazinchi wama waziri jana ebonga bokwezi sisamba usuku hiyo yaka mwananyasi rais wa daula Colonel Azali baloka na mahakume wanamiho wakabala wadudu wa huredazino tewezi hundawe mwananyasi rais Sambi izo bomga hivenze mimiti fanya beshele azima kamweshelea kaya enfumdaru ya kaparo mahakama ilandu wakati ambeseba la rakofunga etumu ya ilande ya miraji ya ilande ya antukar ka harma tumubala kamweshelea ondo iwa balanda bora kaulinda engidi ya duhi kausole engidi fumne fumsano haparo fumda ndiye afungwa zifungo ziziro rahanizo akanizo yutinde imani onroka kuruba yidi rais yusamihi onroka kuruba yidi onroka na ulejevu
chano kwa kurbangi di Mwenyezi Mungu ya sunisha uka osuku yiyo renderani kane mihono ritsanganye hebanda zima rinika rifereshane wotsindo skwanda boka nzoro urendera itsena ando shitino shijira avange kwezi kartsura tsuzamba ekanga sisina binafsi ngarmambiao rekar mazante ngarmambiao ukakezi mwana nyasira iswaheda eke mwana nyuho rende na ijana ijo wakati wa samihi hakoba no Mwenyezi Mungu urejeza vanu kajorejezo jorede naye horejeza ujosami wange garumbao ukaya Mwenyezi Mungu ujumnika ze sawabu za ukaya ya juhebu tasi yambe kondo na sosami ya juhebu tasi yambe ukaya umwendo nunu zibihana ya juhebu tasi yambe kwa kumwendo zangu mazima hafaida hensi ya hapo izo ndizo rumombe yawe kama Mwenyezi Mungu abenza upande wa opposition ungwa hibenze opposition ngwa rongo wao ekiyese hao wananyasi walo harma ze control judiciaire no walo oshibani gasabazima nao harma enamna yo utanga enamna yo fikiri kuzamba ndoe mwanama makamu rais Jafar Ahmed Said kartu jua enamna yeshole ilo tora moziro liliyo owalu har mazala joli garwana Ruhama Sast Ruhama Metro Bahasani Ruhama Monsieur Sidi garishia za condition zero mkondo washi nchu amini ya kaya era iswa hedawla nijuwao enamna ya upratike dini haya nchu amini ya ukero hoya hahe ngejon tsu har mwe nafsi ya huka hajuanze manda ya hahe bake mrujuenda onyumedu na yinu ya duamba ukaharo ha sababu netso kanezi nchu amini ukaza ngozo uzazo wengega mombo Mwenyezi Mungu ka ekawa zifanyo hizo kajazi jua anabake watu karibu wa mambi ukaya omondo gonguwo bo wana demo ngotoni hao haukanga rombo Mwenyezi Mungu ka mondo hamandu wo ubadilihe wana mazala joli sheizo ranza ndo ka wana nyasi na warohe harmaze prezo waliyo waringari yo mabangwenye waringari yo harma emarengo yano kitera mbiza hatu za hensi shetsikele wo ngabo walo harma shivaya ngabo walo harma ndini ngabo watojo rongo wanga watojo amba ngezo mimi ngam skitiho harma le sukala hilo msikitio no na sema msikitio yangu ya uomba Mungu kaya tsinde namna hiyo zangu mimi sina hamba zindwa jina za ukaya baba nu mwinyinge vanu wo zamani wa siasa harma zembe za siasa yazifanya jana ya waswili harma zamani za guvernori leo nge kinyumenezi ilio leo hazamba rengo kabula utekelezo za fikira za hahe izo njeyezi watufanyando kuchoza hamba ikawafanyando amushala ukasukwa ho mwenje tazabo katsishukuria rosco tazabo wange izo wafanyo na ila zimanza bokanga wafanyo na wange hapo mimi ngamzabuka ya yonde nafasi ya wa zamani wa siasa izabaki hapo izo Mwenyezi Mungu ndiye mjuo hauka Mwenyezi Mungu ndiye mjuo ezijuka ushelwa na mwanadamu potasi ezahusi kwa leo kartujwe hali ujuka uhisa kartujwe hali wanisa uko uone namna wanisa she hali ujuka uhisa Mwenyezi Mungu ndiye mjuo wonde mjuo ezijuka ujajiri hapa kama Mwenyezi Mungu amenzi changa robo Mwenyezi Mungu yauka ezijuka riziki njema nensi zikenjema ni maraia kama hivi. Shukran. O marhaba menji guverneri mwenye baraka Sebiswali, guverneri mzamani. Marhaba menji waangalizi mlo harumwa zenzia za Facebook zelera zinu wizo. Marhaba menji ze radio ikawo zimili ya mikontama da yinu ilirdo tahema dhamana na kati opposition au waeza usesete civil shahe ni ujoka yangene fikra ya hahe lazima ze radio zinu nezenzia za Facebook walwa harumwa ule mengu bao wajue ezijiru harumwe madhamana wa hao ebenge hurikubali ya hadendo jua ze monana ni rais hurijibu banu hurambiyoka ya ngaweza kiri ngaweza tukiri ni rais hajuanza kubalo monano unu sha wono kaha mangabo izingiri baino walo harumwe movance presidentiel sha omwe mahadisi yonda umaka utaha mkurudiane mahadisi yanu
yake bazima mtoweze mushikilizire mawenzi zenongo hizo urihakikisha bana urihakikishe zo Mohamed Ali Swalihi yambilana yene raisi wahe daula ya ukaya handani nga mwanzawe sesete civili ikaye nga mwanzawo moja wa Kiafrika Komite Internationali ukaye mbenge ngabo watso hanza shaka ina ukire uke dunia ngiyo mji mzima iliwe raisinde ya wataha ya kubaluka hawataha aboti ndo wajotondo arumaye mahadisiana zenongo hizo ujaha harumwe tonomi dezil ne tournante urihakikisho ka harumaze pwe mako hadisi nina raisi mkomwesheleziza ze pwe hizo ya uka ye autonomie des îles ne tournati yoke nojo futihana na nyinga mneko garantuka 2021 ngabajwe mda rais haruma shesi wa sha nzuan na mjwanza ya rais wa daula ya kubali na we hutaha ya uka emovas presidentieli na wajuo mala waliyo bango asindi hawe rais ngwa mwambao nrabo ngwanza uwa mzubise ngamani shaizo raisi yambao nizo movasi wambao ngona mandu wajitarisha wamvurize ngamani haukawa yecheka na ushinda regleze problem shahu johanza ye guvernoma yidoka harumwe mahadisi shamtsido hadisi ngewenda wambera isi ye trash au ye wanikafikira hauka Mustafa izo ajohamba mwafikiana nyonzi na we hutahoka obanenti yendo yeka harumwaze mushikilizinu wanude makazi liyo hatafsiri kwando wandu watu stahamil wabakarumwaze janibu zahao shaha tezi ya hawe jolawa na o warambiyo wende watowo wenyezi wa wasindiha warende yezi ya hao hujwanzambira isi wa hidaulo kamongoni mwe costa ya hao we guverneri yensike na wenda raile makazilio kwa jabadili omwendo walonuo na wobirilia enamna Abdul Wahabi Nelbak ikawo wa urumu janesa wa kareseveri nesheduku wasihaleo wao na wemi jijengo na nisi Shamsudini yetafadilwa watorongowa ebala wa kwanza wa usaidi ya urenge mapeso la duanuere ya urambio ure marisasi ulwa ufe hatafsiruka wotu humukai namna wadaza sheduku hama wa kwanza wa usindihesa wa kareseveri wahambio kautikiri wende wafarkiane ne dunia eka kwa jarongo wa kuna urantu wambia haukaya wengo shangayo sheduku shasiha mzee Sula Abdul Baki na Abdul Wahab Abdallah na nisi Shamsudin ikau zinu wizo wako zanilia na wewe kuna urantu kangwa nilo ye mishinzi hamu iso karna ushinda rambeza ngora zamba banu pia doneso ka we kujarenga treti ya siasa hama Muhammad Ali Swalihi shango mbu Mwenyezi Mungu uka 2021 eezi ya swili nzuwani haukaya kujaparuka bahanu mashindwa sheni mbabahanu wakaya nyushinda hatafsiruka suala la vota uti voti henna mahabore sware sasma yabo ngwawe na haki wa reseresansma haukena mwaha wahawazalwao na wafao na wabahiliyo abo kwa jazilwa haukena mwaheshari ya shiwonesa inresansma ya mwaha izopio kwanza oneso ka lazima 2021 ngabajore lwa vota rumwa shesiwa shanzuani na we hunishe wazira za barizandanuka mahamengo minena mili karitioni kwa konsei ni mjeni ketu bidireje ya rumwa ukoloni ekawe ya jayo sede dossier mkaribisa jayo sede dossier yenzahe shakaritina besoin ya urenga wajeni waje wa konsei ntino wana wasomo sawa no wandu warengo treti wajawo warudiwa ni kwa hazi ne mashababi kwa tufanya hazi izo pia kwanza uhakikishe omwendo ikawo ujohanza mwambe rais wa daula maraba menji guverneri mwenye baraka makamu rais wa he zejanibu kinyume haruma wanuraka sina wabanu rikabazima na Albakar Lenoir alhadhuri mbaye mwananyasi Faisal haruma ye RTS ya Dembeni mwananyasi kifia haruma mitsami hulefem mwananyasi Elarifu Juma haruma ye GRTV Yambeni Ali Abdul Kuba haruma zenzi ya internet ba nami Abdallah Abdul Hassan marhaba mejinga rjoho nana zile raza satsena e jamaa pia salam ahasant Asante. No sabaki. Shukran.